très vite dans le match. Et ça arrive à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a un point, il nous reste encore 2 matchs. Franchement, non, parce qu'on a déjà vu, on savait déjà qu'ils jouent tous ensemble, qu'ils jouent bien au ballon. Donc, maintenant, faut qu'on soit plus solide. Il faut qu'on joue tous ensemble, qu'on défende tous ensemble, on attaque tous ensemble. Parce qu'individuellement, on ne va pas aller loin, il faut qu'on soit vraiment collectif. D'un côté, oui, parce qu'on n'a pas trop de choix, mais on a le temps, احنا في من الاول اكيد الحمد لله يا ربي وين ما ربحنا ما خسرنا درنا ماتش بيان جو بونس كو ميريت لي 3 بوان ونظن باللي الشوط الثاني وين كنا احسن من الشوط الاول. هذه هي كرة القدم. نظن الشوط الاول كانت شويه صعيبه، مي هذه ماشي حجه ولا مي كانت شويه صعيبه، مي نظن الشوط الثاني وين عرفنا كيف دخلنا في الشوط الثاني لنا فرص ما كانش معنا حظ نسجلوا. لا ماشي خوف ولا ماشي خوف، لا هذه الدو بي تاع كومبيتيسيون كاين شويه ماشي نقولوا خوف ولا مي دخلنا نحو المباراه وين سجلنا الهدف الاول مع من كيف درنا شويه غلطات اللي سمحوا للفريق باش يسجل التعادل باش يدخل ضربه جزاء. فعلا كما قلت على العموم درنا المباراه اللي عاد خاصنا في الشوط الثاني. لا ماشي الكونسيبت تاع المدرب، نظن بلي كما قلت بعد الهدف الاول اللي سجلنا نظن تخطرنا شويه الامور بالك، مي خاصنا الشوط الثاني وين لعبنا الكره القدم تاعنا اللي حطينا البالون مليح ولحقنا المنافس اللي شوف ما كانش كاين. لا ماشي مباراه مصيريه، دوكا في 3 مباريات هما مصيريين ماشي مباراه واحده ولا زوج. نظن باللي الحمد لله واحد ما خسرناش المباراه الاولى اللي دينا نقطه، دونك ان شاء الله المباراه الثانيه ان شاء الله. المقابله كانت صعيبه سيرتو لي 30 مينيت الاولين كنا ربحنا 0. جو بونس ولينا لور سي بور سا كنا امبيسي دو بيت. Je pense en deuxième mi-temps, on a bien joué, on a créé une cause d'occasion et la preuve, marqué la localisation. On a tiré le chaos. C'est vrai, c'était en deuxième mi-temps, le match on a perdu les 2 points. Inch'Allah مازال التورنو، Inch'Allah مازال الديربي ما عندوش Inch'Allah نيغوسيو على باش نلعب في بلاصة القتال سي فري ما تنساش كنا خاسرين 2-1 جوسكا 15 مينيت لا كان ماركي ليغاليزاسيون. حاجة مليحة pour le moral pour le groupe Inch'Allah باش دوزيام ماتش نكونوا على وجه. مازال ثاني تروازيام ماتش السنغال ان شاء الله مع ان شاء الله نجيبوا دي 3 بوان ان شاء الله. جو بونس جست ماركينا البيت ولينا شويه لور اون سوفي لي 20 مينيت هذوك غير هما ماركاونا. جو بونس دوزيام ميتون بيان اونطري لعبنا لعب تاع ليكيب ناسيونال كاين بزاف دي زوكازيون. لا مش بالقيت سي سون بروميي ماتش في الماتش تاع ليكيب ناسيونال. ان شاء الله مازال المستقبل ان شاء الله مازالوا جون صغار ان شاء الله نعاونوا حنا في الجوال باش يولي Écoutez, ouais, c'est un match assez difficile, mais quand même on a rencontré une bonne équipe du Zimbabwe. Mais on va dire, on va retenir le positif, c'est quand même on a réussi à mettre 2 buts, on était prêt aussi de mettre un 3e. Après on a fait match nul, donc on a quand même pris un point, l'important c'était de ne pas perdre. C'est clair qu'on aurait voulu repartir avec une victoire, mais on va garder le positif, c'est qu'on est encore vivant et on se préparera pour la Tunisie. Bah écoutez, vous savez très bien, vous savez mieux que moi, autant que moi que les conditions elles sont assez difficiles. Je suis pas en train de trouver des excuses, mais voilà, le Zimbabwe il est en Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui a mérité d'être en Coupe d'Afrique, donc ce sera des matchs compliqués, et ce sera des matchs compliqués jusqu'à la fin de la compétition. Après c'est clair que par rapport au nom, on pense que l'Algérie peut gagner 3-0 facilement contre le Zimbabwe, mais au jour d'aujourd'hui, dans le passé ou ce sera dans le futur, ce sera toujours des matchs difficiles. Mais bon, on va retenir, comme j'ai dit avant, le positif, c'est qu'on a pris ce point. Ouais, c'est clair que de toute façon, il y a 3 matchs. C'est clair qu'on aurait bien voulu gagner ce match. Après, voilà, on a réussi à égaliser, donc ça, c'est le plus important. Donc voilà, maintenant, on va se reposer, on va penser à la Tunisie. On verra ce qu'ils font ce soir avec le Sénégal et on pense à la Tunisie. On essaiera de gagner contre la Tunisie, tout simplement. Bah, écoutez, ça, c'est difficile à répondre. Ça, on le verra à la fin des 3 matchs. Mais voilà, comme je disais, on a quand même pris un point, donc on est toujours là. Donc voilà. Après, c'est clair que dans un genre de poule où il y a 4 équipes, il faut gagner un match minimum. Donc voilà, on essaiera de gagner contre la Tunisie pour qu'après affronter le Sénégal dans les